7. januar. Prvo, Sveti Jovan Krstitelj. Zbog toga što je Jovanova glavna uloga u životu odigrana na dan bogojavljanja, crkva je od starine posvetila dan po bogojavljanju spomenu njegovom. Za ovaj dan vezuje se još i događaj sa rukom preteče. Evanđelist Luka poželeo je da prenese telo Jovanovo iz Sevastije, gdje je veliki prorok i posečen bio od Iroda, u Antiohiju, svoje rodno mesto. No uspio je samo da dobije i prenese jednu ruku, koja se u Antiohiji čuvala do 10. veka, pa je posle preneta u Carigrad, odakle je i nestala u vreme Turaka. Sveti Jovan proslavlja se nekoliko puta u godini, no najviše svečara ima ovoga dana, 7. januara. Među ličnostima evanđelskim koje okružavaju Spasitelja, ličnost Jovana Krstitelja zauzima sasvim zasebno mesto, kako po načinu svoga dolaska u svet, tako i po načinu života u svetu, i po ulozi krštavanja ljudi za pokajanje i krštenje Mesije, i tako najzad po svom tragičnom izlasku iz ovog života. On je bio takve moralne čistote da se vaistinu pre mogao nazvati angelom, kako ga Sveto pismo i naziva, negoli smrtnim čovjekom. Od svih ostalih proroka Sveti Jovan se razlikuje naročito time što je on imao tu sreću da je mogao i rukom pokazati svetu onoga koga je prorokovao. Za ruku Svetog Jovana priča se da ju je svake godine na dan svetiteljev arhijerej iznosio pred narod. Ponekad se ta ruka javljala raširena, a ponekad zgrčena. U prvom slučaju označavala je rodnu i obilnu godinu, a u drugom nerodnu i gladnu. Drugo, sveti velikomučenik Atanasije. Ovaj mučenik Hristov beše prost i siromašan čovjek, ali bogat verom i mudar. Jednom nehotično stupio u prepirku o veri s nekim Turčinom. Turčin beše školovan i vešt na reči, no Atanasije se truđaše svim silama da istakne i utvrdi istinitost i preimućstvo hrišćanske vere nad muhamedanstvom. U tom se rastanu. Drugoga dana Atanasije bi pozvan pred sud. Ovaj Turčin stajaše tu kao njegov tužitelj. Kada sudija pozva Atanasija da se odrekne vere Hristove i poturči, kao što je tobož i izjavio pred svojim saputnikom dan ranije, uzviknuo Atanasije: pre ću primiti 1000 smrti, nego što ću se odreći vere Hristove. Zato bi na smrt osuđen i obezglavljen 1700. godine, u Smirni. Telo mu je sahranjeno u crkvi Svete Paraskeve u istom gradu. 30 godina posta i molčanja, to ni gorske zveri ne mogu podneti. Lav glad svoju blaži muzikom rikanja, i drvo zašumi kad vetar naleti, a ti ne zašumi, ni riknu, ni tjeknu, pustinjom ni plačti, ni pesma odjeknu. Čovek li si, reci, kako ti je ime? Da li ćeš ikad hteti progovoriti, s kime? Glas, 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 ja sam glas, a on reč Božja. Poslat sam da vičem deci Izrailja, pokajte se ljudi, evo on dolazi. Dobar plod tvorite svak po svojoj snazi. Evo ide, o čudo čudesa, usred vode skriven oganj sa nebesa. Evo jagnje Božje sred vukova hodi, vukovi perite čud vučiju u vodi. 30 godina molčanja i posta, šta od tvoga tela sem glasa preosta? Tvoje suho telo, senka glasa tvoga, što vest jednu glasi, evo k nama Boga. Tvoje suho telo trsku Irod skrši, no glas ode, niko da guguši. Čiji je glas to? Od kog vekovi trepere? Lava gladnog? Ne, čoveka od vere. Rasuđivanje. Čovjek nije nešto vidljivo, rekao je sveti Vasilije Veliki. Kao što kuća liči na kuću, tako spoljašnji čovjek na spoljašnjeg čovjeka. No kući se odaje čast prema onome ko stanuje u njoj, tako i čovjeku prema duhu koji stanuje u njemu. I telesnom vidu jasno je da kuća nije domaćin, no samo kuća u kojoj stanuje domaćin. Ali samo duhovnom vidu jasno je da telo nije čovjek, no samo kuća u kojoj stanuje čovjek. Sozrcanje.
da sozercavam odlazak Gospoda na goru iskušenja i to. Prvo, kako se on posle krštenja odmah upućuje na post i molitvu. Drugo, kako krštenom čoveku đavo pravi spletke, naročito u vreme posta i molitve. Treće, kako on krotko kao jagnje, no odlučno kao gospodar, odbi sva iskušenja đavolska. Beseda o pokornosti volji Božje. Neka bude volja tvoja i na zemlji kao na nebu. Matej 6:10. Blago Jovanu Krstitelju, jer ispuni evanđelje pre evanđelja. Otišavši u pustinju, on se predao beše potpuno volji Božjoj i telom i dušom. I volja Božja vršila se i na zemlji njegovog tela, kao i na nebu njegove duše. Ni glad, ni zver ne povredi mu telo u pustinji kroz mnoge godine, niti mu dušu povredi očajanje zbog samoće, niti gordost zbog nebesnih viđenja. On ne potraži od ljudi ni hleba ni zlanja. Sve mu Bog dade što mu beše od potrebe, jer se beše potpuno predao volji Božje. Niti on upravljaše svoje korake u pustinju, ni iz pustinje. Nevidljiva krma sviše krmanila je životom njegovim. Jer kad trebaše da izađe iz pustinje i pođe u susret Gospodu, veli se bist glagol Božji Joaninu. Luka 3:2. Kao nevini mladenac, tako prosto priča Jovan svoje opštenje sa silama nebeskim. I ja ga ne znadoh, to jest Hrista, nego onaj koji me posla da krstim vodom, on mi reče, na koga vidiš da silazi duh i stoji na njemu, to je onaj koji će krstiti duhom svetim. I ja vidjeh i zasvjedočih da je ovaj sin Božji. Jovan 1:33-34. Kako nežno i prosto govori on o nebeskim predmetima. A kako je strašan, kao lav, kad govori protiv nepravde ljudi, protiv Iroda i Irodijade. Jagnje i lav u njemu žive zajedno. Njemu je nebo blisko kao detetu majka. I volja Božja njemu je tako pristupačna i jasna kao u angelima na nebu. Gospode premudri, upravi prema tvojoj volji život i nas grešnih u pustinji ovog života, kao što si upravio život svetog Jovana Krstitelja. Tebi slava